Kulukutu angena JLB excavator umthandi wamadlozi nelapho ngiyalithanda ngithanda ukubhubha umenzi wezinto zenzeke ake sibukele into okuthiwa inhlambuluko abantu kuhambe umuntu izinto zakhe uyayibheka uthola ukuthi zibanjwe inhlambuluko phela khona lapha eBhayibhelini laleli ithinde khona lento ethi izono zabadala zehlela kwabancane ukubamba nje inhliziyo ukubambela umuntu wakwenu phela vele inhlambuluko iyayisuka ithinte kakhulu abantu ngokwemndeni baba omncane akazwana nobumdala umama omdala akazwani noma omncane ugogo omncane akazwani ugogo omdala omkhulu abezwananga baphakamiselana izikhali bahamba bephakamiselana izikhali bahamba benukele ngokuthakatha kanti vele libophe ikhaya kuthule ukuthi du ekhaya kuba sathe kuthule ukuthi du ekhaya ibambe lento manje lenhlambuluko le inhlambuluko ikhona injalo yazi ihamba ivela wena kodwa unekhishi lakho wena upheka wedwa ekhaya kini wena ingane zakho upheka nezingane zakho kodwa uyazi ukuthi ngisho ukuthi uyahamba kuvela lento yenhlambuluko uthi ekhakeni babosha ukudla nani awuzwani nomndeni wakho muthenga into uyithengela into yakho wedwa kodwa into evimba impumelelo yezingane zenu nevimba impumelelo yakho njengoba ukugejwa ama-positions uhamba uyakuthola ukuthi kunenhlambuluko ekhona wena-ke wenza kanjani uyazi ukuthi ungayenza inhlambuluko yenzela abantu abangasekho noma kwenza inhlambuluko yomuntu ongasekho okhona emhlabeni noswelo eliphakathi ungenelele wena ngoba uthi ufuna kulunga izinto zakho zingalungi kube worse kakhulu imindeni ayizwani imindeni bakhona-ke abake ubone ukuthi laba-ke bayaprethendana nani ethi omunye ezesho omunye ethi eyi mina nje ngiyabapretenda ngenza sengathi kodwa ngiyazi ukuthi uma bengangithola kahle ngilahlile ngingawudla uphoyizeni wena ukuthi ungawudla uphoyizeni uma lowo muntu wakini ungamthola ngeke umdlisele uphoyizeni uphoyizeni sidlisa thina siphila phezu kwento engigwemayo le yabona njengoba ngiphila ngihlalela ingwelezana la ngisizela khona abantu ekhaya ngiyaya ngesikhathi sami bhala igoli ngibe nesikhathi sokuthi ngiye ekhaya ngiphinde ngibuye futhi ngizosebenza abantu lokhu nje ngiyiphilela nje leyo mpilo lento yenhlambuluko idinga ukuthi wena osemhlabeni uqala uhlambuluke emndenini wakini uyazi ukuthi umuke wazwana nomndeni wakini ngisho inhlambuluko leyo uyabona ukuthi uma ngabe uyenza niyenze labantu abangasekho emhlabeni bebona ukuthi thina njengoba singasekho nje ayisidlala ngazi izingane sidlala ngezingane lezi ezisaphila lapha zifuna ukuzwaka zifuna ukuya phambili zibanjwe yithina sikhulule kodwa nawe uma ngabe uphinde wazi ukuthi ngeke mina kwasibanibana nani le nhlambuluko futhi uma usufile mina nje uma ngihamba emhlabeni
yabo mangase kuthiwa khona oqhamukayo ngeke ngisho futhi nalento le ngithi osuke ebona ukuthi ngigejile manje akangitshele manje ukuthi hey asihlule emanzini asihlule elaleni asisengelani ilala ndoda sisengelani ilala ngixolise kuphele kanje ngoba ngeke mina ngenze kuhlatshwa imbuzi noma inkukhu noma yini kuthiwe ngiyahlanjulukelwa lutho nyoba ngiqokoza ngisho ukuthi mina lapha enoqala ningibona khona-ke inhliziyo yami ngiyonqokoza noma ningifaka indwangu la ngono niyenze bese ningifaka indwangu emlonyeni noma ihleza lapha bayabonakala manje kodwa ngengidlule kuleyo nto abanye bayayenza leyo nto ngokubheka inhliziyo yomuntu ukuthi inhliziyo yomuntu injani lona njalo engabuya ngola kasimfaka into ethile la emlonyeni indwangu noma iduku noma indwangu noma yini lokufakela emlonyeni bekusushonile bese uyahanjiswa kuyongcwatshwa ezinye zezinto lezo ey'suke ezibophayo ekhaya umuntu uma ebuya kuhamba umuntu mhla ebuya nje kuhamba umuntu so sikhuluma-ke kancane le yenhlambuluko ukuthi kahle akuyinto edinga ukuthi nje uvele usuke nje kuthi hayi ngahamba ngathola ukuthi omkhulu babengezwani nani bese kwenziwe inhlambuluko hlambuluka wena ngaphakathi hlala uhlambulukile wena ngaphakathi ngaphambi kokuba kuthiwe niqala inhliziyo niqala inhlambuluko kodwa ukuthi uzoqala ukwenza inhlambuluko ikakhulukazi kuthiwe kwenziwa inhlambuluko yabantu abangasekho ngisho ungabiza yiphi inyanga uma kusekhona wena la emndenini wakho osambambelile waba nenkinga naye lutho ngeke kuphele lento lomkhokha wenhlambuluko ekhaya ngeke uzuphele kanti uhlale nje usho ukuthi yazi akehlule la khona lapha engingaboni kahle khona lapha engithinteke khona nanokuhlala uthinteka nje wena nanokuhlala uthinteka awuyibuka hleni kahleni ukudlala ngabantu so leyo nto ke ngiphinde abantu tshela ukuthi mangabe ufuna ukuthinteka lento yenhlambuluko esikhuluma ngayo ngeke omunye ethi mina nje ngiyiphekela ngedwa ekhaya bese ngiyamtshela ukuthi inhlambuluko iqala la ekudleni iqala emndenini yazi nanyawo uncamela umndeni okuthiwa umakoti uthe efika mhlambe noma ubala wavele wasezakhela wasenweba igceke wakha somewhere ngoba yonke imizi inezibizayo yonke imizi inezinto zayo ey'mbambazelwayo zingavezwa ongeke ukuvezele abantu ukuthi usibanibani nje bengazwani usibanibani nakho sehlatshelwe inkukhu nakho sekwenziwa ukuthi nakho sehlanjululwa nakho seziningi sekwenziwa lokhu nalokhu esangweni kanti into okufanele yenziwe nje kumuntu lapha esangweni kuya ngokuthi uhambe kanjani ukumgeza nje kuphela engeniswe ekhaya ehambe yofika uma kuthiwa usazohlambululwa usazohlambulukelana nosibanibani ibhomu leyo siyawakhanda-ke amabhomu sikhandele imindeni yethu into ongayazi ingane ziyakhula le nhlambuluko eyenziwe esangweni wengakafisi usibanibani ukuyenza senimenzele inhlambuluko inhlambuluko idinga wena osuke ukuthi ufuna impela ukuyihengisha indaba yayo idinga ukuthi wazi isitori sakho wazi udaba lwakho ukuthi njengoba ngifuna ukwenza inhlambuluko-ke mina ngihlambulukile ngigezekile mina njengoba ngifuna ukuqala lezi zinto manje zeyinhlambuluko nani ugezeka kwakho-ke kulula ukuyihambela imindeni yonke uhambe ubone ukuthi kwenzakalani kodwa uma ngabe nawe usewunhliziyombi usadlula ingane yakulowo mndeni ngemoto mhlawumbe uhamba ngemoto usakwazi ukuyidlula iye esikoleni
ungidike zohamba nezakho kuphela uthi usazokwenza inhlambuluko izolunga usakwazi ukuthi noma uholile nge-15 wazi ukuthi nje awukwazi ukuthatha ukuqhuzula into encane noma ngisho noma unemali uqhuzula into encane uthi hey ake bahambe beyopheka nakwasibanibani nasendlini yakwa ethile kodwa usifuna ukuthi ngelinye ilanga kwenziwe inhlambuluko ubona ukuthi uyohamba kahle kunezinye izinto mina ngeke ngithi mhlawumbe uma sesiyibonile bese ngithi akahambe uyilungisa yena ke kuqala omunye ethi ngiyakuphoqa kwenzeke bese ngithi mina ngithi into engakusiza ngayo ngoba ngifuna into mina ngifuna ukhale ngami ekugcineni umosha imali yakho ukhale ngami angifisi lokho ngisuke ngami ngithi okay kulungile siyoyenza ke le nhlambuluko ngoba ngijahe imali ngoba ukuthi ngiphumile phela ngiyosebenza ngaphandle sengiphumile ngiyosebenza ngaphandle sengijahe imali cha zilungise awuyilungise wena awuyigeze wena awugeze ukuphila kwakho uzobona uma kwathi iqala izinto zenhlambuluko ziyolunga zonke ngiyakutshela I promise you ngoba inhlambuluko iyabamba inhlambuluko kodwa futhi uma sekuqalwa indaba zayo iyakwazi ukuthi yenze njani na ilunge into esuke ithinta ini na inhlambuluko mina ingakho ke noma kuthiwa khona engikwenza khona engikwenzela khona mhlawumbe inhlambuluko into eyinhlambuluko ngiyengikwenze into esiyikhulumisayo igeze ngisho ngathiwa khona ababengazwene ngenze sure ukuthi nabo bagezeka ngalelo langa bakhanseleka ngalelo langa ngendlela engisebenza ngayo ngithwasisile ngiyabonga usabukela lumfanekiso lo engithenga uqopha inamba engitholakala kuyona 0782827948 ngitholakala eKZN kuphela empangeni ukho lapho ngithola ngithi ngitholakala nala ngitholakala eKZN empangeni engwelezane bude buduze nesibhedlela ingwelezane hospital asikho esinye isigodlo sami enginaso akukho lapho engithi khona ngiphinda ngitholakale khona kwesinye isigodlo cha akukho please subscribe ake lapho ucommente ngendlela yakhayo thokoza